Dobar dan, pozdrav svima. Nalazimo se na splitskom Sustipanu i očekujemo start 94. Mrdujske regate. Znači, za one koji ne znaju, to je tradicijska regata. Evo vidite, jedrilice se već skupljaju, na koju ide cijela obitelj, prijatelji, susjedi, rodbina, svi. Znači, sve što ima nekakav brod, mali, stari, veliki, novi, izlazi i danas će isploviti put Mrduje. Sad šta je Mrduja? Mrduja je otočić između Šolte i Brača i jedrilice jedre do nje i onda oko nje se okrenu i vraćaju se u Split. Evo, dok regata krene, ja još malo pokazujem i park Sustipan. Znači, regata je tradicijska, jedri se svake godine i jedan je veseli događaj u gradu. Baš zato što svi idu i jedna je vesela atmosfera na tim brodovima. Evo vidite ih, oni se skupljaju sad za sam start, bit će ih jako puno. Ovo je 94. regata po redu. Evo vidite kako je to predivno, neš je lijep dan, fenomenalno. Dakle, oni jedre između Brača i Šolte, ali ja vam sad ne mogu pokazati odavde taj mali otočić koji je između Brača i Šolte, jer on se odavde ne vidi. Samo se vide evo splitska vrata, ali taj otočić nećete vidjeti. No na službenim stranicama regate uvijek budu slike i sa tog položaja, jer oni stalno rade slike u svim dijelovima i etapama regate. Znači, vidite sad, evo ako malo bolje pogledate, vidite male brodove, velike brodove i to je jedan jedriličarski spektakl. Znači, nije toliko taj natjecateljski element važan, koliko je važno druženje. To je jedna regata prijateljska. A inače u Splitu ima i drugih regata u kojima se više natječe. A ovdje se više druži i uživa u moru i ovim ljepotama koje naš akvatorij ima. Hvala na gledanju i lijep pozdrav. Još vi kao ima na Manuelu, šta mičete ove? Stolice letile, mi svi skupi. Majo! Hey! Evo ona. Hello! A idem sad tu